Selepi Baro Shikatup Kuborjangi ke Don Bosco Media Network. Kimat Bukongsan minta kesini kubang. Kur ubah Anastasia Santri tak maksiat menyetai Games. Menjur Amit Shah dan Bishar Jindawa IFP Irfin Khasi Bergaru. Ut ke aham halor kucing suki Bansinai School. Batang video senior kita berkhidmat pembulet ong ubah berstarter. Badmintangin pa Shiki Kubor bakam banyak. Certified trainer ke Don Bosco Youth Center lain kera ubah Anastasius Rindong Sngi. Hakakat pratrik kulalengkot ulakur santli kita kemaksiar na Meglai Games Tura. Haki kerdan snatch 4 kilo, 4 kilo, bat 4 katwe kilo. Bat haka clean and jerk kategori 4 kat ar kilo, bat 4 kilo. Ubah Anastasius udai urang yele akai ubala pentebet bha. Bat udai ru certified trainer haka jingile akai. Bat ubala pau bha ka nam hakari pada ka berthai. Lingba ka jingi shimbenta jong haki lumpung bebunjat haki sinam balala. Ulara ya ka nam haka jingile akai MMA National Level Pro Title Belt Kolkata. National Bronze Medalist in Powerlifting Goa. National Level Silver Medalist Brazilian Jiu-Jitsu. Northeast Olympic Games Arajar Arpuar. Snatch Shispa Iway Kilo. Clean and Jerk Shispa Shipau Kilo. National Calisthenic 4th Rank Bangalore. Kumban pentip Shikinong Pet ke TPMN TV. Lasdang ya ke Jaka Hikai Kilan Met Don Bosco Youth Center House Nem Arajar Arpulai. Kini ke Shlem Kilan Met ka ajing hikai kisamla hai kini ke jingile akai. Olympic weightlifting, powerlifting, CrossFit, functional exercise, kettlebell workout, concentric exercise, Muay Thai, MMA self-defense, mobility, flexibility, bat ka rehab exercise. Kabayrung ru kalong kababit dor habayu nujor bat kiwe pat kijaka hikai kilan met. No. Ke BJP Meghalaya hapok ke Jingelam State President Rickmond Momin bat Menteri ke Sorkar Jilla uba AL Hek kilalit panyikendo yu Menteri ki kampo yeng keri Amit Shah Hashlo. Kadkum ke kerwo na ke BJP laong bahagini ke jinge kendo layo panyikren halor ki babun ki mat bekongsan badai bat ke Jilla khamtam ke Jingdawa itu no ikaktin khasi bat garu ha ke kernit bapra kari disenchar kari India bat ban pentre kam ye ke airline permit ha Meghalaya. Layat ho ba layat kren halor ke jingple ke lentiyat syakayo ya diet jong ka than chatei lam mingi lingba ke Jilla Meghalaya ya ka ba Amit Shah ulas ngap thu bat ula kongo ban bishar benya halor kini kimat. Kinong ilam ke BJP Meghalaya ke layat ho ba Amit Shah ula khot ngop haru ya kinong ilam niam jong ke Jilla shanong ba Delhi hapok ke jingelam State President ba AL Hek ban kren halor kite kimat. Kinongelam jong ka Achik Holistic Awakening Movement aham kila ot shikibor bapet ya katarat puli puthi halor ka jingsuki ban pendep ik jingshna ya ka school Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan RMSA ashnong wagi bogri batha atabenga kibaha gaswa para development block South Garo Hills District yakini ki school lamang ban pendep ausnam arjar arpuar Henry haduk menta ki kam ki jam kilayat suki jai. Kani kalabu ikinohikai bad ikina school ha kini kithan ha ka jing ka bakra namar omdon ki kamra ki babyang ban hikai ki kina school. Kinongilam ka aham kila kerpat iki board district school education officer DSEO bat project director district DRTA
ban shimkhia ban pendep no ik jingshnai ik ni school kloilan khnang bekino hikai bat ki khna school kinyo ik kamra batikna ban penlong school man kasngi dal chinga kasopara aham unit paksa anga aham CB headquarter Turani general secretary ong South Garut district Bakmara Chiri angemeng kasopara block area ni ngodonggapa song jianwa ge bokri aro atabenga songo RMSA ni true jian Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan scheme machum central government scheme wani true secondary school noko manbagaba ni bidingo chinga singsan jani ko dakna gitari anga hajian hazal gni chisku bilsionian construct kana gita abachinga telekali songoba RMSA school ko makna hachum wako ba hazal gni chiskun construct kana abachinga ha nimna kana option deke wage bokri ata binga ba hazal gni chiskuan ya RMSA scheme ko man pahan dakyong gen chmuan RMSA scheme ara dauni gede kimna telekali de machot manaha andiba wage bokri aro ata bingau de dauna kengkengba machot pije kale doninga andake school nokrangko machot pije kale donane chi dingthang niknik kani rangko sungni nokni manderang baksana school teacher rang school student rang niknik kani ko chakrong nagta nanging ha dauni gede ke wage bokri secondary school de school nokrang dong jani gemen RMSS ne je scheme ko manpa ko ba machot kija gali donani gemen community hall rangosa school angko ka chaking ha ne chingna uyatani ko takka harang ko chingna sungni manderang niknikani rang ko thalata ha uni gemen chinga patang gemen hazal gani ko gurbe tham December jauri angi inspection ko takka ha inspection ko takka jaman chinga wamang niknikani rang ko khna chakin ba chinga authority rang na media rango thalate na ha wanda ke dal chinga DC nari angi me lekha rango submit ka ha wanda ke skill inspector rang na ba chinga lekha rango submit ka ha option leken RMSA scheme ko DRD ni through sanction khani gemen chinga project director chibari nape mungna singa ha unon bia chinga ka ta ha yani bidungo chinga contractor rang na changni chang kol kha imna uyating ha ndakyong yen chmuba contractor rang khaganok aba chinganok nimna wamangna tholgaba khatharong khagane timna ponchip rongaya nimna chingna project director akane tinga wanda ke bia chingna khadongni khatharong khaganta ha pangija salni gisepon wa erkija adra dondingba nokrangko rpul thaina gata chinga contractor rangko DTAT ken nimna wamangba pharakata ha aro je mana nangani rangko chinga wamangna uninga chim undiba maiba niknikani kemen bisungara ukur kija adra dondinga uko chingna bisung mamung respond ku jainga ne munga chingna project director ba yani bidingo thalata ha option deke wage bokre government LP school jian government LP school ungen chmongo ba teacher grian will see almost 3 years ungonok songni mandreng thalata ni gade teacher dongjani gemen school chpe dona ko maninga chung wani bidingo ba chinga kolpo ba jolaha unon chingna skill inspector thalatani ko naha wamang by February de teacher sakani ko chinga wata chungmot ken nimna chingna kuchakani rangko ba takaha wan ke mangna ya RMSA any school ni bidingo ba chingna skill inspector anga taha anga angni gata de jothon khagen aro yan ke scheme rangko adra duno jawa aro machode ten chinga dangdekyo gen nimna chinga wamang khadongni khatharang ko na taha ndakyo ngingon chinga concern authority rangko molmolaska na simang ya don adra khai doning ba school nokrangko tharake machodate onchina chinga hamni gita plak authority rangkon ba adokni education minister ko molmolat naska plakon thela WMLA kamaulai ba Bright Star Well Marbanyang hadin buglasha takti hakipulet katba udang let secretariat ulapin ram joria ka jingle kipulet kibalaka yala kidur khamat lakum kibulak habakrench kila pathai khubor uba Bright Star Well ulong bakum ki MLA balajit da upai ba kila sha khanglat bannet banwan kalong ka jingle ka babakla khamtam yekipai ba jong ka jela ula keno ye ka jingle ba jingsen char don bor jong kani ka sarkar menta ula ongru beki pulet kimdei ban ka dur khmat namar ki baka dur khmat ki dei tang ki rius niu
ula lengok bat kentok dah kebekeli. Balai ki pulet ki ting bat leran ban penpau ki kerteng bala pendat hasadam jongki. Kini ke jingle kamdei setia ke akor long beriu jongki ula penkut. Ya kini ki question bagi ki bela song thai na. Nei kita ki political appointees le WUR bananu beriu bela ki beriu ki ba rem election ki beriu ki ba jan bat ka parti ba kumnur ngam tep ki thung ki pelut ya ki. Nei kat bagi ki official span mo ki bala kat kum kaan barong kam thung ki ne yakini pat ki mot ban suthung kat baman weng kat baman tingha pan suthu wi namar hapori India hi ban penio ya kan ka lukayuk taat kam de ka basuk simpor bat kalong ka badong kam du ta kan ka body nama ka gani ka body ka ban yarap ban te lakam ya ki jing bam sap ki badan hapo kan ka jela ka jumi tilada nang ni na sedang menta kini ke official ha bakila persang menteri ya kekam gejongki no man pendep ya kekam gejongki I kumba nakal yang gejong government ke persang ban tapi miau no ya kita ki paro tede nama kata nakal yang jongi nimi smat nama ni smo ba kalong ke badong kam du ta mar kum bang yong ni ke parti ke bangi bi ban declare war against corruption so this is the first step dang ditang kasien jam ka baningkong dan Shibun ki nang ni sikmat nakal yang parti bagi sim natrai mene PE namar katu kalong ba nakal yang ka jongi kumbang lathu persang banlet saka-saka ka bangi lambut nrei nakal yang jongka sarkar yai kita limba ki district administration ba kamlong banginet ante nrei nakal yang ka jongi yang to ngin song hang ni kalabiang nam ta jongi dengi skwa nakal yang ka jongi kum ki MLA banlet ban ya nak ketiga jaka tadi ke jengkwa jungi Henry ni persang bania Henry ke district administration ning bagi police department mo ki bagi labu ang tu nei ki persang ban khang ini ha ka jing ya mo persang bania kadon ni ka Scofield Henry ya kata ngim da sungui Henry ke ka bangi hapan sutu ni ka longba kumnu yangi ki elected representative bau pat ba bona ki constituency likely ki constituency bau pat ba ula penshet hangi bansim ya kanu kamat ya kanu ke issue ka bakta ini iwan hang ne ban demonstrate na kalian kajui ban pelong ya demonstration Henry ka basosi kelong ba kim sha wat tangi tengah men yang nang ong lada mangi ki elected representative ro ngimla banyang hakanika jiki gejungi kambut it sends a very wrong message seki pat ba jong ni gejela ka jungi na ka bambut ba kani ko government kalong dictatorial kani ko government ka mailat bat pensko ki jongki reina kalian ka jungi yong ki ailat nam ailat de ka jungi kun ka jungi kan nang yai mentah kasi ko kut hang ni i accept kasi kan kut hang ni Henry ka jungi kun jungi ka pat kut bat nginai beteng kumblong menta hadu baki reinstate ya kita ki officials ya kata hi nang keli menai ki police personnel hantu hi ha ka jing shisha kim dei ban ka e ka dur khamat ka jongki tang uru sniu baka e ka dur khamat mo bar ha ka juk oporu man we police personnel kani nim plate kani bandon nang bau pat ba ula ban identify namar om tang public bubakla jaban bakla pihak ban stu kata teng yo orang kejing bakla na kalian jongki government officials tikum nungin identify teng brio kan nim plate rum don teng ka dur khamat ru laka sakawai ka bangi ko aban banang ni kalong ba mo who knows mo kidon ki bakwa ban pin pulom me kani kejing kun kejungi habala ka dur nim plate rum don yo don baspa dan nu bam dei plate ru kitip kata habla mas uri pat ba ru laban mas dong don lang tu sep ha mano ka jing kli bi kata kalau orang ini kiki event file am dak complain em ya ka bangi de belne ngin sale na kalian ka jungi ko party ngin sesong ngin perkhan bat ya ka bade belne ngin le kata ngin address ya ki issues ki ba ka jingi tu ko jungi mentasi ka badong kam address ngin address accordingly kita
Hadin Bagasing Sanhima, the Voice of the People's Party VPP, Kalapan Bana Ban Shongkalan Mangor, Hakmat Gamin Sketriet, Hakakat Kandai Trik Kalalangkon, Ban Pau Persha, Yakajing Tungkam Yiki Laingut Ki Officer Office Jong Loka Yukta, Kipulit Kilakir Sertap Yakani Kajaka Trikam Nabarok Saudong. Nado Kamat Shillong Civil Hospital, Hado Sketriet, Kipulit Kilakang Yakajing Ya Lumbung Kibriu, Ban Kanglat Yakajing Lumpat Ba, Hakmat Sketriet. Shim Don Kanu Kajing Persha, Ban Penwit Ya Kalik Kawan, Jong Kipat Ba, Hakani Kesngi. Kibor Senchar District bat Kipulit Kajala Kila Kanglat Iki Dekot Kaseng Neutra Youth Council HYC Hasurak Hakamat Civil Hospital Kibulit Mu Bantur Shah Kalumpung Jingalang Jong Menteri Ki Kampo Yeng Kari India Amit Shah Kibor Senchar District Kila Ailat Iki Dekot Jangka HYC Banchong Kalan Mangor Hapring Surak Hakani Kajaka Kidekot Jangka HYC Kila Mi Banbo Artali Kijing Dawano Menteri Ki Kampo Yeng Ban penjari ya kaan inline permit Meghalaya, bat ban itu kmat bat penrung ya kiktin kasi bat garo haka kernet bapra jong keriti senchar kari India. Kidekot jong ke HYC kila perta di kisur ki bajam baki seliang ILP, bat ban penrung haka kernet bapra jong keriti senchar jong kari India ya kiktin kasi bat garo. Hadin kat tukat Nepor kipat ba kila pra shala ki jong kilat nakani kejaka. Ni penpau kajing Persha dah kebangin penher ni kebalun ban penpau ba ni Persha bahado mentamene hempat semlaai ya ketakaannya dari lande ke ILP ya ke jai menriu kasih lande ke state Meghalaya jongi tur siaprang sipai kari tur siaprang sipai kari we want ILP we want ILP we want ILP we want ILP Nginyele aban dayo aban dayo aban dayo nginyele aban dayo aban dayo aban dayo tementang ang we arla adalah ang we arla sa ay we arla sa Jongi ko kasing bani siya po surok ban penpau dan ban yaki hakani kasni kalong ba kumabaro ang ite minister benefit ka kampo yang joka sarkar India mentau don hang po Shillong na dumenin kum kajai menteri mentari ko Islam nila yai up ya kajing ku kajing krang kajongi banyo ya kita kimat kijura dibakung kajai menteri krang kata kata ILP bat keketin kasi abang ilet banyak kendu ya kinong ilam jong sarkar kajongi nakapot sa kapot na do chief minister ki deputy chief minister kajua kabangi niyo naki kalong ba sarkar India lane ka home ministry kadang examen sa ya kini ki arti kimat kajingwan kajongi mentakasi kalong ban penpau long ba kani kajing ki jongi bakari ka sur jing ki jongi kan poi home minister jong sarkar India bat bu kren ai man ngimtep ka jing kren apa dang chief minister jongi lani ki minister ka jongi bat home minister jong sarkar India hakini ki sansnem ki belalet tingi kwa ba bu don hang ni Shillong udah ban semua yang kasur ka jongi ka jing krang ka jongi kum ka jat bende kum juru udah ban kren namar hakini ki snam ki beladet belada uwan meeting hang ni Shillong Amit Shah kum home minister ngimju yo ibu un kren Sikantian tu abai dek ini kimat ki bakta ya kari bakacak kari ko. Kajingwan ka jong imenta kasi kolong ban penpau baningkong kari kajing Persha ya kajing skap menti bat kajing kuman jo ka sarkar hapo kajing alam jo BJP kabaar ban penram ki no ilam jo ka sarkar ka jongi ki bom sim kia ki kimat ki jura jo kacak benriu bat kum juru ban pha lade ban bu ki jing kli ki besai sa ka sarkar India hapo kajing alam jo BJP la ka sarkar India ka kloy ni am
ban ai ya kai bi ban itu yang kasih apa ka khenit ka pra jong ka witi sanchar ka India kata ka jing temu jong ka jingwan ka jong kasih ka jing sisa ka jing temu ka jong ni kan long ban let chaka chaka ba pulong ni ka jing alang jong ka DC lande sa pora chapawan re ngiyo jing tep ka DC menen hakini gisi beladap kalapan kalapan jari section 144 apa aspak meter ngila suban let ngila siapa sange ang ni akmat bat ngila dak jing pende ngila haban syong apa surok di nrei nak kalian untuk dipulit kimsha ngila syong surok yang ban kit sepo monkey ground dan nak kalian badang ngimsha ban let kate sepo monkey ground nomor kamar buat mengini di ante apa monkey ground ya hadir ka jing persang ban kit yang ni apa bos kat pengi ban la sakadu ka jaka ngimte pada ngila pende ban hadir ka jing keren pat bagi manusia pada kulit biasa ini mentah bagi yang baniti aduh baju syong ngin ya don mentah hadir seksi mentah ngin syong ka jing temu kalau manfaat ya ka masjid sebuah order matang ni syakmat ngin sampai ke ibat ke pangidai mana kamdan jingmut ini banyak kendu meksa ngin nanti ni ka pon sa pon ngilai kendu dari kamdan ka usok pemilu kendu ka ka mangi kwa kalong bekan apa jawab no meksa Kalumpung ki kena sengkasi sin right bakat pra kanong asyong nong kendri West Jante Hills District haka arpo bat arpoi terik kelalengkot. Kijing pen krek kelaya chat haka jing pet jing kemi ka organizing committee jong ka sin right nong kendri. Ban pen bet pen biang ya ki babon kijing don kam tam ya kamadan sin kenden nong kendri. Presiden Kalumpung ki kena sengkasi sin right uba puramon kenjing. Ulay tho bagatong jong kani Kalumpung kalong ban pen kemen pen sngoba yeki kena kumba jule man lo snem hakirukom bapher bat ban hikai ya ka akor ka buram kalong briuman briu kani Kalumpung neta masa lekmen kelasdang naduk khat arterik no pra arhajar arpulai da ka jingshim menta ki arpo arteli ki tanak circle jong Kalumpung ki kena ke badan hakeleng ka bri new trap kijing lek kemen ki kentup ya kajing pen isap ya lek kai men barim kum kadat mupon dat munyau ka yasiat knam bat iki bayo ra nam job en pen kup buram yaki hakasngi pen kut ya Kalumpung haka arpoi terik kulalengkot arhajar arpusap ka kong rimanda suchang organizing secretary Kalumpung ka pentip ba kajing pen kre kalong ka bayat bet ya renti bat ka ai kuble ya baro ki bala kershan ban pen bet pen biang yakani kejing temu. Wo pergi pengkasa pengkemen persiau bah ya ki kena ki wada bukor ki em kata masa yang ki klik senem wada sedang nado ka kada atrik yang benai Desember ko kut ka ha ka arpa witrik yang benai Januari yang senem arajar arpa so dabri siau kemen ni wa yosok ya kejing cimenta yang woro arpo atli ki nat circle yang Kalumpung kena gue emak lagi sodong yang kebri yang trap yang skum iwar pemannya kita masalah ki yang kena awra kini ki sot li kita yam hagan kasni pengkod ya Kalumpung daw yo icibon ke jing cimbenta na ki kena go pelai kamjo le go ya ki chat ki ruai hanrai ke jing kam yang di Kalumpung ko pengkod I to ko wa kitu ki kena ki cimbenta aga ya penyu ya sap yang iriam ibaik jar-jar ki circle da pengkop buram ki ha kata kesni kamjo lek gitu ke penyu ya sap ya tok wa ki cingi lek ki yang rim kam kedat mo pon kedat mo nyau kamjo lek ka ya sek khnam wa kiwi pamilek ki yang rim oper to ha kata kesni arpa witrik ya pengkop buram ki te ke jeng kre ya Kalumpung daman ko ha ka cim kle yang presiden yang ka sengrai nong genri uman lek jopo pek chnong yang chnong nong genri kam jo ka kong rimanda suciang koman kam ko organizing secretary ka chnong man go wa jingai na gi sor karam te MK mi go jingbu i jing karpat lemba kini kubor choro ki wan cha kini Kalumpung wa kat wi wala wom ho wi kini chwa wi lai jan wopo cemadan Lempung nai bah usurok wa klat na raliang wopo chnong nong genri man usurok ukian wa hab yalai dewi bod yo leng ki ya khmat
kata tok kejing karpat ponang kong do kenang wagi wan cekelampung yo like you do bahak do bentang ko aran lembaga ni kubor ko karpat yo rok gitu ki wan cimbenta ki em benta ha kelampung do arpawi wa em kwang wan sa meki nei bahak yo like nei wan jing sa blok la nei jing wan slam yong ki cha kelampung iwelen kejing karpat yong kelampung dikena seng rai wa kani ke chnong nanduk naraliang mo gendeng nong gendri laskeng tok ke chnong jiwa sumar bah ye kho ye jnger karam te karpat ro ke wan celempung om ho no pentaroi ki ye ki plastik ne ki song bam la ni wan penjeklia chasurok chalutui chasengkeng karam te em ke jing kermen ko scam wa kamwa kajing pengkrek ke lempung man go kajing pengkrek ko wa da yo biang nei benta iwa ki kena yong i yo ki cimbenta ada kam karpa di woro kita seng go pher wo liya karpang ye kena yong ki wo po je kelempung ko man cimbenta wo yo ki wi cimbenta ha ka tamasa ko wa pungkut ha ar pawitrik yong nu benai nongkong ar pausu kam jo lo yo mensien ki wo cimbentan kam ki nong ya kini ye nam ni ye jing pungkup burom wo yo burom iwa pengkup iya kiwan wang kinong job ha keni ke Lampung. Heliong nga presiden yang ke Lampung kena sing rai bo ke jingkarpa sachisen. Snya bah man ternau yawan dewe mi ni giyung ham khain jai por wadu cinta de por biceni ke Lampung. Ke surok ko khian wahab ya lai wer ni ke surok nadu na raliang hadu po cenong kenri kam jo le mandaliwan dau em ke surok ko yom liwan nalaskan chewi don thau kat kam jing pen baik yang ka Police Department kam jole wajing pelai yang ke chnong nong kenri da kiti kentin kajak e ko blai piwro e wa kelempung yang dusnem kelempung ko khapra uman kelempung ko lai bai lai renti pada jing ko yang blai yo yo waro ke wan kelempung yu nang chait nang kia nang nang klan kam jole yo kim nang biang nang bit du kiti kentin kajak ko blai cibon ci jarmo kejing temu jong ke Voice of the People's Party VPP ban syong kelan mengor hakmat ke sekretariat Kalepulom namar kejingjur kejing perking ki Por District bat ki magistrate ba ka yatingko bat kejingwan jong menteri ki kampo yeng Amit Shah Shashalong ban penyat ye kejingelang jong ka North Eastern Council. Shipanga ladonru kejingenia pen ibor hapdeng ki Por District bat ki langut ki MLA jong ka VPP. Uba Bright Star Well Marbanyang MLA ka Maulai ulasya kenyat hagi pulit hagani kejing temu ban net sekretariat. Kejingnya ya jong kinong yelam bat nong kershan jong ke VPP kala sya pensange no tang hakmat DC office. U General Secretary ke VPP u Dr. AJ Singkon u loong ba kejingnya ki jong ke parti kadai namar kejingle bean ke sorkar ban shiweng jubori ki laingut ki opisar jong ke loka yukta klem kanong rim ke bebiang. Bat na kaliang ke parti kamla ban pediang ya kani kejingle jong ke sorkar jela. Uloong baka VPP ka kwa ban penbet ya kejing bakla jong ke sorkar, Henry kani ke sorkar kadai ke bamju kwa ban penbet ya kejing bakla jong ka. Tu wai ban tip. Kumta ni latho ega jaga ni ai gitu ka press release ba la daga sorkar kam reinstate kam thung kam biang yekini ke ka wai klem kanu kendon ka ba biang te ngi kum ka party ta man sem jo jing sokhya ni Ong bangin sami syakmat ban persya ye kani kajingle jong sarkar te bak sarkar hi kum pitip hi kabar sarkar kabam jukwa ban penbet ye kajing kenriang kaya sko hi na kaliang ki nong mikmat juga sarkar hi ki ong bagadon kajing tuna te habadon kum kata don kam ban penbet te ngi kum ka party ta kata hi kajing tu te kum tu ngi ya don hangni adu menem step kata kadai ka daw ka ba ni don hangni kena jam tak chok ni kombangi abu nadu shipo hadu sau shiteng doktor bila us batai balai kita bisa ka weng ini ke opsa jung kalau luka ita kai kan rem juga ingat harai kan bhashibu nada fikli sarkar ka ong ngi bangi devan puli bhai ye ke deki ye ke om act mo kan ingat harai ka bha e makah ka badon ka bor bat ka bashim ye tu ka rai maki hi
Boleh beri dawa reinstate ini. Bangi I di hang taken long kadon ke jing bombek te pat kumtangi sedon hang ni namar kata Doktor nak kalian jong sarkar kalau ong ba kajing men ya gini ki laingot ki officer nak Meghalaya lokayukta kalau kat kum ki rules jong ka lokayukta ak jong Meghalaya ba kini ki beri ki bamdan shu ak service kinumla ban long kita ki officer apo ka lokayukta dan iban Kalau kita kebentar, ini kalian juga parti, ikut banong ya gitu, dibawa ba, ka kiri kat kubu ka ag, de subhaban de kubu bahaya ka ag, kamtam ya gitu kiba kino aktif jok sarkar. But ke ba ngiu ihi kat kubu ka ag ka krem ong ba ya kita ki in service take retire. Ka suang baik ba ki ba syak thung itu ka kam kim day ban long below that rank ka bot da kitu ki ba song thai ru kim day ka por bagi dak tari kam kim day ban karang jong ki ban below that rank ka ba ka bu ka klem ong ka ak phenla ba ka klem ong ka ak ba ki day tang ki in service wa de kata kli ya kata ik sarkar barnga kerwa ye phi ba kli sarkar ya gitu no aktin je sarkar bagi ong temporary measure di khilet pan haba ngakwa ye phi de ban lingi pan nak sarkar ban pen I dak jing tho hai la tho e kata bana ai la tho ru badai tang tek badan hak service ngakwa ai phi ba pen lekli de ka nakaliang jong ka BPP ngila da pule mdei bangi mi sa surak klem pule ngila pule ngila pet ban ngi bakadon ga jingle don bor jong sarkar ban kene ga jingle don bor jong sarkar ka kata om tangi ki officer henry ka kata ya ka office jong ka luk ka ayukta hi namar ba hadin habut onom don shu bala bantrei bet trenti ladaki officer ki shaweng kumni katu ga jing ong jong ki ba ki gen happen thung tang ki in service mdei shu retired ga jingkali ga long mano ba thung ki kene kene ka juk sarkar kamdei manu bathung bat kani kamdei ru takasin ban kong bathung ki kiba thung man shwaru ki de diet officials si denga kerpa de phi ba pinlet klik sarkar kumpi ki press ba pinlet pan nak sarkar ya kita ki documents ban pin shisha ya ka jingkeren ke jongki hangi hi ngila ba ka jing weng kam cho sarkar ya kini officer ka long persya ningkong ya ka kontrak kabak appointment order kabak sarkar hi kai bat baar kolong bak ki wengnya ke yaki klem kono ka kendon bat kamdon kono jing ong ba ya phila weng ba phile kumta bat kamdon hiru kata kalat yaki officer ban dia dai ladi kita kan natural justice kamdon hapor ba weng yaki ni officer wat yaki hinong triging jogi ru dalangi kwa ban pensange ni daya thu yaki hindrai hang ni la chuweng mardo yaki but pila yo I ka daw ba sarkar ka weng yaki pila yatiblut amdan kam hi ban ya batai ban ya bulktin ngini barga ka bangi kwa ban klsai sarkar ka long ba ai ba ki pai ba jong ka Meghalaya kin nom du ka jingkermen halor ka jingterkam jong ka office lokayukta kata kadai ba sarkar kan pentikna bagi pai ba kin nang don ke jingkerben bat ladang ya ailat ya kum kan ke jingle ke jong sarkar nganong pi nang ni sakmat kamben tu isu bangin ya keren ya kono ke jingle illegal jong ke gop bat kum ka imlang salang hi ke basai kum ka imlang salang hi ba perkhat ya ke jing pha ya kum kan ke jingle jong sarkar ni dai ban mi sakmat bandawa bakadai ban penkutno bat kadai ban thong kambyang yakini ge officer Bat daki tu ki kubor ngila poisya kabakun tak haduk pengidai syambiang kublai shibon.